Aka dostlar, Teltorat Maydanında Sputnik cemaatinin ulağı baştaldı. Sputnik ıntımak ulağı 91'lere. Sputnik'tin 91'leri. Bu жақта 2 kazan aşıminen şunday ulaka kızığı бар айтқан балдарды қолдау болу, таза чапқыла. Baş baygesi автауына екен, Ақшалай. Таза бір 07 бар екен. Sputnik'tin 91'leri. Doğra kuraylı palvanlar. Doğra kuraylı doğra. Kengешейлі ақсақалдар менен бір-екі сөйлесейлі. Ассалаумағалейкум, қош келіпсіңер. Бүгінгі 91-лер Спутник жамаатының атынан шығып атқан улаққа. Бүгін 91-лер Спутниктің жамааты ынтымақ улақ қылып берелі деп, жақшы байгелерін сайып, Телторат майданын тегіздеп, таңдап улақ қылып беріп атады. Палуандар ушул улақты тәртіп менен таза ынтымақ менен чабап өткөрүп бериңиздер. Sorunları Ақшалай ақырында автауына 07. Улақтың өтүү тәртібі өтө таза. Қалыстардың тықыр көзөмөлүндө өтмөкчү. Андықтан текти, жипти ушул жерде эле таштап кетсеңиздер болот. Бастыргыла палвандар, бастыргыла. Анда той ээлерине сөз берели. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Келгендеріңізге біріншіден рахмат. Құда қаласа ушу біз жақсы ниет қылып, Спутник 91-дің атынан улақ беріп жатабыз. Құда қаласа ушу біз берген улағымызға жақсы дуаңыздарды беріп кетсеңіздер деп тілектешпіз. Құда қаласа ушу улақты есен-аман өткөрүп алайлы біріншіден. Біріншіден жаман қырсықтан алыс болып өткөрүп алганга нәсіп етсін Құдай Таала. Құда қаласа бізге жақсы бір дуаңыздарды беріңіздер. Россиядан балдар дуа күтіп отырады. Ошолорго да беріңіздер суранабыз. Спутниктің атынан өтіп жатады бұл улақчы. Спутник 91-дің атынан Спутник жамаатына 86-дан баштап 97-сіне өтіп беріп жатады улағызды. Құда қаласа ушу жақсылықтың жолында жүрө берели, жамандан алыс болойлу. Құда қаласа. Daha kim? Marekeleri daha süre oturanlar var mı? Aksakallar. Hazır dostum bir söyle aldılar. Aksakallar birinci söyle aldılar. Ova, hazır sizler söyleylen aksakallara söylenin ulaqtın tartını aytып өтөбүз. Assalamu alaikum. Жамаат кандайсыздар, жакшысыздарбы, аман эсен келдиңиздерби? Урматтуу конок. Мына бүгүн жакшы ниет менен Спутник 1991-жылкылары мына Спутниктин биримдиги үчүн, Спутниктин ынтымагы үчүн мына улак берип жатабыз. Кудайым буйрса мындан ары жакшылыктар болсун, аябай мындай тынч өтсүн улак сандыгына. Эч кандай урушсуз, башка кызыгы жок өтсүн. Баландар анан буйрса ушу 91-лер бардыгына Москвадан, алыс жактардан кошкон салымдар бар. Ушул жерде жигиттердин салымы бардыгы ынтымакчылык үчүн арналган улак буйрсачы. Анан дагы эмне бар, бир эмебиз бар эле, поколение кылып кичине 86-лар барбы, 86-лар? 86-лардан бир келип калды. Спутниктин 86-лары барбы? Anda 87'de başlıyordu. 85'ten başlıyor. Урматтуу жамаат. Бүгүн sorunga келгенде мына жерге келип, атты жерден токтотосуңар, чыккан ат келип гана мына балдардын жалына ашырат. Жалына жампа түшкөндө гана sorun берилет. Тартипти
таза сактап жакшы өткөрүңүздөр. Мынау эме жактарга колонкага келбегиле токто деген команданын аксакалды уккула. Бүгүн бир ынтымактын, уюшкандыктын улагын көрсөткүлө. Сорундар көп. Биринчиден мен тамишка берейин эле, бизден аксакалдар бар эле. Ошо аксакалдар тилеп койсун. Кел. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү коноктор жана палвандар. Бүгүн ушул 91-жылкы инилерибиздин улагына куш келипсиздер. Ушул инилерибиз жакшы ниет кылып ушул улак берип атышат. Ушул улакты жакшы мындай таза деңгээлде өткөзгөнгө аракет кылайлы. Бул эми бул жерде достук иретинде өткөзүп атат. Ушул шаардан өзү эч ким улак чаппайт эле. Мына азыр биздин өзүбүздүн бир Гара деген жамаатыбыз бар. Ошолор топтолуп жүрдүк. Андан кийин мына ушу 91-жылкылар быйыл чыгып эле сразу улак беребиз деп кошулушту. Ошого бүгүнкү улакты мындай таза, талаш урушу жок, жик теби жок. Биз баары бир өзүбүз бу жерде карашып турабыз. Жик теп болгонго биз бердиртпейбиз. Эркекче улак болот, эркекче чоба турганы бар, чапкыла ушул жерде. Ошол, рахмат. Азат сүйлөсүң керек көз. Assalamu alaikum, урматтуу коноктор, Жыргап өзүң ошактан берет, сен алып болуп кал. палвандары. Бүгүн ушу 91-лер улак берип атыптыр айышкаларын. Ушу аман эсен бөдө кырсыктан алыс болсун, улак жакшы өтсүн, таза болсун. Ушу биз тилектешпиз. Улактага ушу канча адам келген болсо, ушулар дуалар берип, дуалары кабыл болуп, ушулар элдин батасын алып жакшылыктар болсун, тойлор боло берсин. Микрофонду Жыргала берип коюң. Айтанып берсин. Ке, Жыргал. Жыргал өзүң тарата бергин досум. Мындай бир 91-лердин атынан поколениеге арналган кичине жакшылыктары бар, немелери бар да, ошону тапшырып койсок. Sen ayt. Багырын окуттурма мен кетирем. Окуттурма айттым. Окуштуруп айт. Аз bundan кийин бер мага карматтырайын досум. Al ket. 86 gün берсем. Кичине атаган сорундар бар экен, 5 мүнөт сабыр кылып турасыздар. Урматтуу жамаат. Атаган сорундарын атап ээлерине берели. Ким деген? Азатка мына общий 87-лердин немесине, поколение бардык поколениелер 91-лердин артына жоктолбойт. Сүйлө та. Кимге келди? 88-дер. 88-лерден Үжикке. Братан мына жалпы немелер 88-лерге 91-лердин артынан кичине жоктолмайт, а? Биз сүйлөп койсок. Assalamu alaikum balgınlar. Bugünüsü жақсы ниет кылып, көтүнөн 91-лер улак өткүзүп аткан. Ошо улакты силерге таза чаап, иттеги жок чаап, өткүзүүдө ушпай, талашпай, бөдө кырсыктан өз сактап кылайын. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Не ниетте кылып аткан болсо, ниетине жетсин. Аллах колон колдосын ушул балдарды. 89-дар чакырасыз. Кең. 89-дар чакырып. 89'дар келгиле. 89'dan 89'дар. Mikrofonu koşu. Assalamu alaikum жамаат. Бүгүнкү убакта 91-жыл балдар берип атыптыр ушу бизге. Буга чейин ынтымак, биримдиги деп өзүбүздүн ичара футбол болуп атты эле. Ошолордун арасынан кыздын оюнун кылып, көпбөрү оюнун өткөрүп атышат. Аллах разы болсун. Досторуңар менен дайыма ынтымак болуңар, бирге болуңар, тынч болуңар, ушундай жакшы күндөрдө чогулуп жүрөлү. Тоқсондар мı? Тоқсондар. 90'lar gelgile. 90'lar. 90 жылкылар. Спутник 90. Келгиле 90 жылкылар. Алейкум салам. Микрофонду коша кармайын. Бирос сүйлөр.
Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Ушу 91-лер куттуктайбыз. Молодцы. Өтө чоң жакшы иш чара болуп атат. Кырсыксыз, травмасыз жакшы өтсүн, Ошо, ийгилик силерге. Рахмат, биздин мына жоктогонубуз жакшылыкка иштетип болсуңар. Эми ака 92-лер. 92'ler gelingizler. 92. жылкылар. 92. Биринчи калааттыкты айталы, жоктомойду алайлы. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, урматтуу акалар. 91-лерге терең ыраазычылык билдиребиз, аябай сонун мына кыргыз салкын улап улак берип атканыңарга. Бүгүнкү оюн жакшы өтсүн. Мына бүгүн эч жерде улак жок экен, менин маалыматыма көргөндө. Бүгүн аябай чоң палвандар келип атат, жакшы ийгиликтүү, таза өтсүн, Рахмат чоң баарыңыздарга. Канат жоктомой, жакшылыкка. Авайлаңыздар, палвандар, авайлаңыздар. Өте аттайбыз. 93'ler gelingizler. 93'ler. 93. Артында келин. Калуу тилекти айтайлы. Жоктомойду алайлы. Assalamu alaikum жамаат. Şu 91-жылда акалар улак берип атыр. Ушулак өтө кырсыктан сыктары, жакшы улактардан болсун. Мына биздин жоктомой. Рахмат, артынан келсин. Сабыр кылып турасыздар. Азыр жоктомойлорду бүтүрүп алайлы. Ынтымак оюн экен. 94'ler gelingizler. 94-жылкылар. Жоктомойду алабыз, калуу тилек беребиз акаларга. Assalamu alaikum, жамаат. Баарыңыздардын келгениңерге чоң рахмат. Биринчиден 91-жылкы акалар силерге баарыңарга Алла ыраазы болсун. Ар дайым кем болууга башты бириктирип, ынтымак улагын берип, чоң рахмат. Өтө кырсыгы жок, жакшы кылып, сорундорду да жакшы экен аябай. Баардыгыңыздарга ийгилик. Мына жоктомой, Кайчы болсуңар. 95'ler. 95-жылкылар келгиле. 95. Спутник 95. 96'dan. 95 çok olsa 96 gelsin. 96. Geldin mi? Assalamu alaikum. Сүйлөп болдум, Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүнкү убакка кош келипсиңер. Ар жерден келип отурат экен. Палвандар. Ошо 91 акаларыбызга чоң рахмат. Ушундай ынтымак улагын өткөрүп жаткандарга. Кудай кааласа, погода да жакшы болуп, ушу баарыңарга ийгилик, өтө кырсыктан алыс болуп, жакшы өткөрүп алайлы. Рахмат, мына жоктомойбуз, биздин, 97'ler. 97'ler. 97'ler gelgile. 97-жылкылар. Sputnik'tin 97-жылкы мырзалары. Tribunaga gelingizler. Жоктомойду алыңыздар. Sputnik 97. 86'lar bir aytыңчы. 86'dan geldi mi Sputnik? 86. Gara жамаат. Эми Gara cemaati gelsin, Gara cemaati. Aksakalı, Jurastigim, Gara cemaati. Tanıyorum. Жоктомойуң алды болсун, калуу тилек дагы бир бер. Эми сорун менен эми. Sorun değil. Assalamu alaikum. Daha bu жолу бүгүнкү ушул улакка коноктор. Бардыгыңыздарга ушу бүгүнкү улактын жакшы өтүшүн тилеп кетем. Бардыгыңыздар ушул таза оюн көрсөтүп, өзүңөрдүн күчүңүздөрдү көрсөтүп, таза чабып, ушул таза жеңишке жетишиңиздер. Ушу бардыгыңыздарга ийгилик, эч ким эч кандай травма албасын. Ар кандай бөдө кырсыктардан Алла Таала мени сактап, ушул жакшы улагыбыз өтүп кетсин, Tamerlan, бүгүн кулап өтүп аткан 91'lerге дуаны Россия давалдар бар экен. Бул жерде турган Кара жамаатына 91'lerden арналып. келбеген жамааттар. Мен ушул 91-жылкы инилерибиз кандай ой тилек максаттар менен ушул мааракени өткөзүп жатса, ушул кандай тилеген максаттары орундалсын, не ойлогон тилеген максаттарына жеткизсин Аллах Таала ушулардын кылган ушул ихсандарын бардык жакшылыктарын кабыл кылган болсун.
Daim ушундай элдин улуу болуп, элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Onun tartibinden getirelim. Erman. Toy esi daha bir kayrılsın. Келипсиңер. Замат, биз мына жерде 3 бала теме болобуз, калыс болобуз. Калыстын айтканы закон болот. Андан ашыгына чыкпайсыңар. Тек, пек, жип, сип, түшкөн. Даже ат алмаштырган деле, ат алмашабыз деген болсоңор, уже токтотобуз сразу. Форм жок ошо ат алмашканга. Баягы бирөңөр үстүнөн чыгып карап өтүп ат алмаштырабыз деп үстүнөн ашкандарга. Ошону айтпайын, жакшы өтүп алайлы. Ver dur. Bana versen ne çakırım? Aksakallardan kelsin. En aksakal kim? Bata Doğan. Aksakal. Gelin ama. Bata doğanızı verin başlayın sizin batanız menen. Sorunlar başlatadı. Kana o bir şu baldan siliyet kılıp jakşı At dizinde tut. tapkan kızlarga baraka bersin. Her daim tutmasın. Ne maksat aldığı maksat koşu maksatlarga жетip daim jakşılık günlerdesip oynap durup Moskvada baldardı. Moskvada ballarda tapkanlarga baraka bersin. Her daim jakşılık günlerde жүрсүn. Ne tilek kısa tilek maksatlarga жетip. Amin. Gelin zaman siz de alın. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli jamoat, mana bugun 91-yilki balдар shunday elning boshini chog'iltirib yaxshi ish uyushtiryaptir. Shuni tinch amal chap, shu Moskvada yurgan jarayonlarimizdagi shu patadovatilar pul chog'iltishdi. Shulardagi tinchlik amalchiliklar olsun, tapqanlar o'zlaridan nasib etib, o'z makonina kelishga Alloh taqilsin. Unutma kılıp çapkıla. Şu siler Moskva'daki ballardaki tapkanlar özüne nasip kılsın. Akkan sürü şarbol ola, opolda da karbol ola. Şu o karbol öyle çağıp yürüyor adam. Sputnik cemaati 86'lardan aşman Emil Mırza. Joktomoydu alınız. Kabul tilekti beriniz. Buradan süylöp kişine kabul tilerinizde. Joktomoyunlar var eken. Konvertte. Sorunlar var akal. Assalamu alaikum. Урматтуу улактын катышуучулары. Мына Спутник микрорайонунун 91-жылкылары бүгүн улак берип атат. Ушу Спутник ынтымагыбыз бар. Молодцы. Алла разы болсун. Ушунча элди бириктирип, Кыргыздын улуттук улак берип жатасыңар. Алла разы болсун. Şu ар дайым бирле силер эмес силерден салт болуп кетсин да. Кийинки эмелер ушинтип улак берип ар дайым Кудай кааласа. Ушинтип Кыргыздын улуттук оюнун көтөрүп жүрө берели. Ийгилик күчтүүлөр утsun да. Алла разы болсун. Amin. Aytkanınız kelsin Emil Mırza, aytkanınız kelsin. Bizden silerge. Ulut bolsun, saltın menen ulutsun. Saltты çansan, sen anda uluttu kuruttun deyip, saltты çanbaylı. Saltты kadırlaylı koldoylu. Kırgızdın uluttuk at oyunları, jalpile oyunları. Kün sanap kulaçın jayıp düğünüge jayılsın. Sputnik'tin cemaatine çok rahmat. Namlı olgan. Çoğun kazandarda, iki kazanda aşın kılıp. Бұл жақта чоңдуган байгеси сайып, бул Телторат майданын сүйлөшүп, улакчыларды колдоо максатында жиптекти колдонбоңуздар деп сурануу максатында дагы ынтымак иретинде жакшылап өткөрүп атат. Андыктан Спутниктин мырзаларына чоң рахмат. Аракет кылабыз палвандар. Бирден алып ашырабыз, анан сорун башталат. Sizni so'radim mendan keldi. Qaratam keldi ekan. 86'larga da Öldü okşoyt, kaysıl azamat kötürdü. Marat okşoyt çaması. Azamat çoluk terekli palvanı salı çıkkan eken. Sorkoktu canға. Oynap çağız, sorun aytıldı, oynap çağız. Tayland. Aşırağız oynap çağız. Ol жақсы baştaldı. Abdülkalık palvan ağasına odardı. Attın jal tüşürdü düşürlerge.
Bul evet. Çala karmak kaldı palvan, çala karmak kaldı. Azamatsın maker. Kolunu götürüp beri karap. Birinci ol götürüp tam çıkan şu jigit kolunu ön götürüp koptu. Bir doktorun aytıraylık, oyunup çavat çatçı gittin. Buna takılıp birden alalı. Götürgen bağını koydurma. Cardan bir. Oğlum koy. Birden alalım. Taşırağız. Anan torunu başlayız. At tegeretör attı. Hayran açtı. Ergeç kara atında okşoy. Hayran ergeç. Biraz kartayıp kalganın olması. Dağılı tavımda gelsin ergeç. Engin ergeç tıkıldı ola. Ergeç atın karmak ola. Böyle karsa bir koşalı al var. Ketili vasatlı. Master sport bu ergeç. Ketili vasat spor. Evet çok bile. Omayla vatsalavuz etiyattayız hatazı ki. Koydurup etmeyli. Deniz olup gerek. Gitti. Engilgen balanı kurdan al. Koldan al. Cardan ver. Götür ergeç. Şepkandırı kör vatan. Menkeye kayrat uratasın. İsa kimdi tegeret otar. İsa kimdi aldıran atar. Çınarbek dostum aldır otağı. Sefer Formancı ötken barkıdan oturdu. Malik çürüt. Yıldızlar torat ortaga koyman eken. Hareket kılavuz. Torat polvanın bolası sırga enkeyip kaldı. Torat Yıldızlar Mırzan'ın atı toptu jirep jarım öttü. Bu toptu tokat koyun degen sezimdi kaltırdı bizge. Azamat sen. Malik'ten keyit otat. Malik'ten bugünkü жаңы algan atını okşaydı. Жақшат алсын Malik bro. Aydı eken atı kıvırtadı. Aldın Malik. Aldın enkeydin. Attı karmaktır. At salmay turup alıp almay sarı polvanlar. Sapar Mırza bak buluttun başın burun ortaga karatır. Hareket kılavuz çoğu çarar. Kollayız birbirinizde. Zaman Sapar Malik'te tegeretip kaldı. Çağrı boşal yerden götürüle tokşaydı. Cumhurbaşkanı Cürek nomer 10. Katar sanında. Barkıdan çıkan palvan. Tınıştık palvan ortada Cürek Barkı'nın palvanı. Algılayan palvanlar emeldeşkiler mulasa kılgıla. Tegeretip kaldı. Götürüp kaldı. Üstüne kol sal. Kol sal palvanın üstüne. Jardan ver. Azamatlar jardan ver vatat. Жалына қаратып ұқтап түртіп атат балуандар. Мойынын алып ола болысы. Мойын күштің алып ойсар болысы. Мойын күштің алып көтеріліп кетті оқшайды. Тикелен палуан көтеріл. Оңда өзіңді. Чилip қалды жалға бекен бол. Бізден түшті жаққа елікке барам болсаңыз. Батанға айттығына сары Бекен бол чилip қалды. Tartışıkla üstüne polvanlar azamattlar mınake. Öntemakta bir vatası var mı? Jardan vereli, jalga çıkaralı da vatar. Başında baş giyimi var. Azamatlar, saldı okşayt. Akırkı közürmendir kaldı çaması. Akırkı közürmendir. Çıktı mı jalga? Çıktı mı jalga? Tartışıkla, jardan vergile, çüyür vergile. Azamat çumpar, azamat böyle ülkesi salıp kettik. Çekayla düşken okşatacağımız. Jerge odardı, vurdu, ne oldu? Biz için karangı. Ağız sırak görünmeye kaldı. To'xtatib qo'y tizgin deb. Azamat pul Malik polvon ekan. O'zining bugungi жаңы algan ati bilan. Ko'gart Komsomoldagi Aybek Mirza'nın atı. Birinci ulağından acıyor. Azamat. Oyun kırağız görmanlar için öte жақсы керемет көріністі тартула өттім. Malik Polvan çoğun жиында жүргөн. Өзбекстан, Кыргызстанга белгилүү балбаныбыз. Görmanlar için kıldı bunu işte. At kulluk bolsun palvan. Жақшыбы? At. Oyna onay mı? Azamatsın.
Barpılık kanat palvan. Ortada kimden atmayla tutar. Engilgen kaysı palvan. Argen. Argen seken. Argen. İlbir. Sorun futbol sorun. Birinci sorunu tamam yapçılık taştagan. Belgili bizim Malik palvan. Assalamu alaikum. Tuğanlar, Kırgız elim. Buna ulak çapmagan ballar ulak berip attırıyor 91. bollar. Şu taza çabayla moyun terini sandı teşvik koyup turpaydı. Tuğanlar, şu taza çabak taza oynayıp çataylı. Şu ballar sizlerin antımağın uzulmasın. Daim untumak bolun şunda ulaktar ver diyor. Argımaktı tanıştıraylı palvan Argımaktı. Aldım 390 binge özüme. Bugün altına futbolsun. Aga sorun başlandı. Sorun başlandı. Hazırlaytağız. Jaryalayız. Dalı sorun sayılar. Hareket kılavuz. Apaçı kelin kalkıma ortama. Barpılık Apaçı sarı kaş kalkmına. Alıp çıkıp taştağanға баягы тура yo'lar. Sorun başlandı palvanlar. Sorun başlandı. Alıp çıkıp atı minen mingizesin. 86. yılkı Sputnik'ten jigitlerine. Erkin palvan katarımıza geldi. Ergeç hareket kıl Ergeç palvan. Sen internet çok da yıldız elen Ergeç. Ben seni görüntülüyorum kanday palvana geldim. Hareket kıl dağına kar yeneksen. Siz qarab aytып Çınarbek palvan geliptir var Kur'an. Vakıt cüröt. Şumkar cüröt alat o. Mıhtılardın bari biri gibi kalgan durmay mı bugün? 86'dan. Hareket kılavuz. Ak bulut menen kimdin atmayla tutar. Şumkar alat o. Nürvek Ökmöt'ün atın mingen eken. Saper Mırza. Şumkar'da aldı kanata. Aylan tever Saper aylan tever aldı. Kimge gitti? Sorun var. Alıp çıkıp atı minen veresin. Burası keremet görülüş. Görmanlar sizlerge rahmet. Şu görman kolduğun için Kırgız'dan Ömer 1. Sport Bul Kökbörü. Tayland tuvatat Abdülkallık hareket kılvan. Şumkar girdi arkasından. Kanat balvan emde kılvatar. Ortada Argen çarlığı bir yapminen. Argen cüde! Görmanlar koldağıla. Kimdi koldağısınlar koldağıla? Kaysıl sportçu mu? Kaysıl ulakçı mı? Karamarttan yerini senket targen. Kimi senket, kim birinci kolu cıttı şıpıram dep durat Karamartın palvanları. Karamartın kıranlar Azizbek'tin imis ortaga torpak üstüne jettin. Vakit hareket kılıp atat Kızıl Kıya. O Sovet Hacı. Kara Cemaat'tan Sovet Hacı. Aytolu Kırgız Batırı Bayamandın ciyeni. Janı mıktı Kırgız'ın janı çıkıp gelip kan sayapkerlerinden. At yürücüsü. Baktı başka çapayız palvanlar. Aytıp gelebiz. Kırgız'dı Kırgız kılıp jonuna götürüp kılım karıtkan uşulcılıklar. Biz bulardı silahşımız gerek. Attın başına çakpaylı. Attın başına ırıstı. Bağı başında değil. Bakın tenke yutasın tazalavuz. Bugün bir ülgü olçu. 4 kilo çibir. Yaşlık komandasının kormolçusu Belek Mukayıp. Akış Karamart'ın kolunu. Bu yerde de Zaşita korku kızmatını aktarı atar. Karamart'tan başkasını engilpeyt atattal. Karamart engilse kana toktor tutar. Azizbek hareket kıl Azizbek orta atal. Buna savaşalım. Kırgat bilen Kızıl Tevetey'de. Ulan palvanın balası kımbat palvan ortaga girip geldi var. Toktumuzluk etti o Kırgat. Hareket kılavuz, enkeyeviz, engileviz, kollayviz birbirimizi. Ak bulut menen Sappar Mırza kimdi aldır vatan çelden. Hareket kılavuz, palvanlar, hareket kılavuz sorun aytıldı. Erkin palvan enkeygen eken, teşberektin palvanı. Erkin Mırza'da çınıgı balbandık günümüz var. Hiç kiminen uruşpay. Ulağını tınış çavat. Aytıp gelem Erkin Aka. Atlardan general
karıvadı. Palvandan siz karıvadınız. İyilik bundan arada. Abdülkalıp palvan. Atlardı cıgıtıp ketip atasa oynanız. Sonra kattı varadı gel. Жылқы жегенің ақ екен тұрат жылқы баласы. Şu жылқы hareket kıl. Ağıl bir saldırgılaçı ağıl bir argendi. Atsalış kattı. Ay ulak sarından eketin. Apache, Varpının palvanı. Tamıştın ulağında tayga taşta algan Apache. Қолдап қойғыла чүшіне, еркін әкені. Қол салып, көтеріп, қолдап қой, атталмай тұр. Совет ажы қолдамыз. Совет ажы үстінен қол салым. Қарамарттықтар жиз шайға шықпалдылар ортаға. Çuvak geldi, çuvak. Liboylu çuvak. Varpılık balvan çuvağın bolup turgan uağındayım. Arıstanın biri de buldağı. Azamatın hareket kıl palvanım. O Kara cemaatinin ökülü Tilek Mırza. Aytulu gettir attın tayap geri. Ulatı da mıhtı gel. Sapar Mırza kimdi aldırıp atat? Karap koygula, koldop koygula. Koldop koygula, kara atçan da aldırıp atkan eken. Argen ağıl birisi çuvak arıstan teker etti. Yengel. Hava mişayt etmey turam. Bolдар götürüp at. Yengildi götür üçlü kolda. Kıyırmanlar için oyun tartıllı oğla jigitler. Kıyırmanlar için. Silerdi körüp kızıksın ulaka. Uğuldu olsam uşulardın aklına ata at koyam desin. Taza kol menen alıp, tarıkta kalıp, kıyırmandın jirögünün tünök tapkıla jigitler. Körgönde köngül aylana turgan bolup jipke salıp jerge erilip, attın üstünde basıp, köngül kaltırıp ağla. Hareket kılavuz Aziz Palvan maksatını inşallah. Жерден algan eken tınçtın jardamdı bergeni vardı. Varpılıklar bir geldesiler. Varpılıklar Azamat. Kanatı aylanttı, tınçtını jalga saldı. Aziz'i жерden aldı. Tamışka aşırasın Tamışka. Malik'tin azırkı at eken, жаңалған at. At eken. Mangayı tolabak eken. Aziz, Tamişka aşırasın Tamişka. Tamirlan Osmanov. Tamişka ver canına. Tamişka ver. Barpının kulunu, Jalavat'ın torunu. Tarıkı Tulpar'ın ömürdündü neyse. Aldığınдағы mengen atı ataktı Kaman. Palvan kel palvan. Sorun kut bolsun. Vata duanı vereyli, argımaktı tanıştıraylı. Sorun kut bolsun aka. Vatanızды verin. Assalamualaikum. Mına bugün жақсы жиын болды. Şu dostуңар бекем болсын. Шынтып, ойнап күліп, достугуңар үзүлбөй ойнап жүрөлү. Argımak Malik tükümü, bugünkü жаңалған аты. Azamatsın kut bolsun. Ekimçi sorundu. Muңбай çıkıp taştagan argımak. At eken. Mangdayı tolgonbak eken dedim. Kuda kalasa mından çoң жыйындарда көрүnsүн. Kırgız elimizin asman açık bolsun, toylar bolsun, uluttuk at oyunlar bolsun. Ынтымакта olaylı jigitler. Emi sorunda 86'lardan başladı. Azamat. Бұл Қарамарттың palvanı. Kımbat palvan turbayбы. Mikrofonu gözde gelever. 86 Emil. Sputnik'tin 86'sı Emil'ge aşar. Taştava kımbat. Taştava kımbat. Taştava. Hüsön aka, deli tolu. 86 Emil geledi. Emil çık. Kımbat. Atı beni birle mingizine yaka. Başka at mingizle. Kolvası.
Ökmet, Nurbek Ağay kaçtı Taybur Ulatı menen. Tuğan sen görüp oturuverdi. Gerek oynamaz mı? Gördün mü toplar verdi. Söneke. Ya bu kişi de akça koy, hiç neyse olur. Zerge vurun, bunu herkes zerge. Şarkılarak çöz keregeler. Samat. Kımbat polvanın torunu verildi. Ötbete. Mata Tilek, Kalo Tilek, Çağırdım Boldarı, 91 Sputnik. Assalamu alaikum, hurmatli jamoat. Şardık tuğanlar. 91'ler dostlar. 91'ler. Buna şarda çağırdagi bağıtadan Bunlar vurmağa bağlılar. Muğlu jolttu. Başka at gerek yok. Kırgızın saltını vurmak gerekçiler. Allah razı olsun biriciden. Şigindir bejettirgen Allah'a şükür. Rahmet, çiğitler. Şuna yinler çoğuma versin. Ulaq tap kelsin. Töcet gelsin. Birön atın berip turayın. Termeke çarşabay hardayım. Hizmettecileri. Sizge çoğuma rahmet. Komiyin. Töcet gelsin. At cana falan taktı attı. Kamsım olduğunu ulan yapamın. Mustanak da yine atmayın. Azamatsın. Mustang menen azırkı sorundu karamastı palvanı kımbat algan eken. Palvandar, urmatlı jamat. Şu bizden akalarыбыз 94'ün atынан sorun var eken. Atı menen aşırı bергenge bir sorun 94'ün atынан. Kalo tilekçiler. Assalamu alaikum jamoat. 94'ler daha bir жолу куттуктайбыз. Ушул 94'ün атынан кичине bir sorunumuz бар эле. Кабыл алып коесуздар. Ийгилик барыңыздарга. Rahmat Askat Mırza. İnilerinin marakesini atayın 94'ün atından sorun ala gelgen eken buna hazır tapşırdı. Rahmat. Azamat. Mantığın üzülmesin jigitler Azamat. Bu çıkıp жалгыз keletkan Barpı'nın palvanı. Aytılır Tıştık palvan. Artı doktor. Doktor. Mingiz gelsin doktor. Ya jigitler ey. Attı. 87. Azat kaç gitti. Dırkal çıkıp gelgen Tıştık palvan. Barpı'nın palvanı gel. Sputnik'in 91'lerine başa doğanlıyor. Canatan beri turat. Assalamu alaikum. Şu 91'ler dostum var izliyorsun. Çarşı dostum var toylar verirler. Bundan da çoğun olaklar verirler. Taza taşı lafı At çınar bekle toşete. Azamatsın iyilik palvan. Buldağı Kırgız'ın onga solga belgili jaş. Çıgan ulakçılarının balbanlarının biri. Barpı'nın kolunu. Ver gari. Tilek palvan, yara cemaatinin palvanı. Emir. Salaşma attı tizgindep dur. Attı tizgindep dur. Kalganın kal at salma. Çok değil. Atın öyle bir üstünden Emir. Üstünden attın. At salma bol doktor. Doktor bari hoş ergen. Emin. Üstünden varıp mindeyim Emin. Azat. Meranam Malik. Üstünden al. Paytaşı yiyken üstünden al bol. Üstünden al tar. Talaş baytır, at sal baytır. At sal baytır. At sal talaş bayı. Talaşma. At sal baytır. Reka at sal baytır. Reka bey. Medaş onda medaş.
YouTube çok mal dergeç başıda. YouTube çok mal dergeç olsun. Öyle karınca degende ularga hoş koyup da. Azda başka kaynap kaldılar. Kança adamdı bir tuğuldur bak. Beken bol palvan, beken bol sırgak. Bir jagынан sırgak, bir jagынан Jumabay çapçıp kalgan eken. Gara jamatынан Tilek Palvan, Aytulu Atsayapker Arı Palvan, Arı Şerdi, Ağlamda olmut munda yer. Ke mikrofonda al enim. Mikrofonu sıla. Beri gara. Beri gara. Zapsket tut. Anan, şu. Allah'a rahmet. Ağda şardım mallarda şu şarda yaşap alıp gelip attapta da kulak kalsam hatta kızıkan adamlar dövdü. Alt spor dönük şu mallar malada şimdi yıldan yıl ulak verip gönlü ösürsün mallara. Azamasın Palvan Gara'nın haberi oldu bugün birinci sorunun Gara jamatından alıp gitti. Ama o akırkı çoğun sorundu. Tek salbağla, çılbırga baylabağla, cipke düşpegüle palvandar. Kırgızdın uluttuk duhun, uluttuk at oyunlarını saktap, kiyinki muğunga taza ötkör bereli desinger. Hazırtan taza çapkıla. Ugu atasılar, komentarida oku atasılar. Jalalavatka desek ön oylanat. Jip tek, eketaj ulak, attın üstünde, attın astında basıp, palvan bilinbey kaldı deyip. Çındığında azı balban menen attı bilbey kaldık. Kimin bilegi küçtü, kimin jüregi küçtü. Hazır muştu mu çoğunun ulak olup baratan. Aka, aşk bışıp kaldı. Kara oturganlar aşk ötörüzler dep koysa. Oşonduktan Kırgız boydan saltı sakta bulut katarı kalalı desengizler bugünkü günden sorunga sugunbay taza ulaktı çap öz derecesi menen ötkörüңүздөр balvanдар. Бул силердин кылган кызматыңар улуттук ат оюнга калтырган кошумчаңар болот. Sorunga sugunup жерге түшүп бизнеске айлантып баратабыз балвандар. Карымка açtım. Açtı mı? Açtı. Урматтуу жамаат жөөлөр, күйөрмандар. Мына кел, Спутниктин 91-лер жамааты сиздер үчүн чай уюштуруптур. Арка жакка өтүп аш жеп алыңыздар. Аш бышып калды дейт. Билгениңиз кылың, атыңыз жокпу? Күйөрмандар, жигиттер. Арка өткүлө артка аксагалдар, абалар. Çayga öt. Аш даяр болуп калыптыр, чайга өтүңүздөр. Бата дуаңыздарды жаштарга бериңиздер, аксагалдар. Palvan aka, Nurbe aka, Kambolat aka, Bazarbay, Batırova. Ötkül aşka, aksakallar. Turgan aksakalova, aşka ötünüz. Ötkül aşka. Legendarlı kara attı neyse, Kambolat Mırza. Kılım karıtkan kara attı neyse. Arjağında Nurbek, ataklı argıma, Kırgızdı taptagan jigit. Bugün bular kıyarmandık kılıp atar. Hareket kılavuz palvanlar, hareket kılavuz. Kötörülüp mikrofonga gelseňer sorun var 5000 so'm 92'lerden atынан. Kökbörü, Kırgız'da nomer 1. sport. Anı birinci dengelge alıp çıkan ulakçı emes. Anı birinci dengelge alıp çıkan mına uşun karap turgan kuyörmanlar. Kuyörmanlar menen gana ömür bükene tağız. Kuyörmanlar ötüңүздөр çayga. Mınake sularını taratıp Rahmat, Sputnik jamaаты ынтымагыңар айылдан да күчтүү экен. Азаматсыңар жигиттер. Шаар жеринде билебиз эми ар жактан келип жашап туруп калышкан. Бирок ошентсе да жердигине карап бөлүнбөй. Ошол гана Спутниктин намысын бийик көтөрүшүп, ынтымак болушуп, биригип, ынтымакта иш-чараларды өткөрүп келаткан мырзалар. Мына бүгүн дагы Кыргыздын улуттук ат оюнун жогорку деңгээлде уюштуруп атышат. Ерекен кымбат экен, караматтык шерекен. 1 саат топ болду эле, ашырып аласың. Таштабай тур, ашырып аласың.
Emin nemeni çakır. İlyas, baya mingen balanı çakırgıla. Mingen balanı çakırgıla. Astalbaytırgıla, talaşbaytırgıla. Bir yerden geçkenler talaşanlar. Narca kayda. Nara kayda, nara kayda. Kıybaytırgıla. Kıybaytır, erkin aka, alıp çık. Talaşbaya kalgan ne? Jerge tütsö, sorun sayılat. Jerge tütsö, palvanlar. Sorun köp, vakitte çenenizler. Aldın mı? Sorun aldın mı palvan? Gel, daha bir ret bata doğan ver. Жақсы жинадың. Күнді ауырып. Шына жеңдіріп қысап қолыңып. Қолыңып үйренелші. Көп жерде. Sorunlarınızı alıp 90 kılara mı koyacağız? Елікке чайнеле сойыш керек жалатта. Қолыңыз ошондағы. Зорға үйренет балдар, үйренеміз, Аз болса да қолмен алсам, мына палван ат танылады. Текшікті болмайды. Өзünüz oңдашыңыз керек. Оме, бюджет келсін. Азамат. Омен. Дектеріңе қосылауыз. 91'lerin altından hem 88'lerge aşırı derse sorun 3 gün. Жерге түссө, торпок жерде ми? Торпок жерге түссө sorun айтылат. Қаншалай? 92'ler. Жоқ. Abi 80. Mikrofonga gelsen 3000 alasın. Attın başın beri vur palvan. Kaysıl azamat eken aralık alız. Bırak tez kötörüldü torpok. Çaması küştü alavı. Ereze buzulmadı mı? Atkan oktoy atıp çıktı. Bu kıgatta. Kızıl formada. Kuşpak emes be? C. Abdüllavı. Azamat Aydayver Abdullah Turbay bol. Çolok Terek'tin palvanı. Abdükalık sen yerden alganı palvan inisi. Tokta mingidesin toktot. Attı toktot mingidesin. 88'der. 88'der. Atını min. Aşır albayt. Atını mini ver. Ve 5 metre ücret. Mingizim koyar. 5 metre var at köp olsa mingiz. Evet talaşbaytır kaç ay? Evet. Arkal var talaşbay. Azamat. Palvan. Abu da yem palvan. Kamera bas sana. Gel kameranı alıp gelin. Aytul atsa yap gel. Jalavat'ta ordu var. Hakim Ağazdın balası. Abdullah palvan aldı. Assalamualaikum tuğanlar. Bunlar жақсы жиынғы толды, жақсы марекет беріп жатсыздар. Ниет ұзақ ниетіңіздерге жетіңіздер. Амин. Ынтымақтылық болсын, еліміз тыныш болсын. Амин. Кайсылатты алдың көgat? Өзім бандиттің баласы. Бандиттің баласы мı? Атақты бандиттің баласын да алып келген екен. Азамат игілік қалайбыз. Жығылды. At жалы жеңіл болсын, дөді қырсықтан сыртқары. At жығылса жығылсын, бірақ бақ жығылбасын дейді. Mikrofondu көздөй. Тайталашқа түшкен торпок. Жалдаген бірақ талаш екен. Hareket kılavuz жерге түшіп қалды. Көтөріліп микрофонға келсе, аты менен мингізсе, 89'lardın atынан 5000 сом sorun айтылды. Beken bolgula palvanlar, beken bolgula. Kamazdı minip Tamerlan Osmanlı'nın minisi toptu gözde gitti. Elbette iyilik kalayız. Hareket kılınız palvanlar, hareket kılavuz. Taza çavu atasınlar palvanlar, el razı. Aldık şöyle aziz.
Bekembol palvan Bekembol azamatsın. Bekembol Kamazdı gözдөй gelir. Jalda olsa Kamazga mikrofonga kel. 89'lardın atıran 5000 soğurun aytılgan. Tutup talaşıp aldı azizdi çıktılar. Allah özü taktasın, Allah özü jar olsun. At çıgılsa çıgılsın, bak çıgılmasın. Hayradan hareket kılgıla palvanlar. Azamatsın hazır jalgacı jampa salıp yerden alıp baratıp atın ürgüp ketip jarım jolda jılдыра ilgerki salt boyunca esep alındı palvan bata tilek bolsa dagы Assalamu alaikum. Жақсы жиынды мына өзіңіз немелер мына жиындар көп болсын. Şu достуңар бекем болсын. Дайыма ушундай чоң жиындарды берип жүрөгүлөр. Атқа жатталма. Сапараканат. Azamatsın. Barpılık Sapar Mırdan'ın atlarında kel. Ak bulut. Ulusun klişkasını bilmedim. Şartlarda taptağıda Sapar Mırdan'ı. Şunday kırgızda kıyın atlarda taptağın jigitler köp olsun. Abdülkalık Balvan. Salgan. Jügöndü şıpırdı buna kişi. Jügöndü salvarda. Kara çıkıyor bana. Gonkada balonunu almıştıran da öyle oldu. Молодец. Kırgız halkı üstünden canırıp gitti. Aldılar elin alına taştağıyla el görsün. Aldığı sorun aldığı. Damız rastladığım palvan. Rastayla kendi duasını alaydı. O Erkin gel aldın mı? Assalamu alaikum. Şu bunlar şarlı kolları Allah razı olsun. Erkin aldın mı? Şarlı oluz, bayıl oluz Kırgız. Bu Kırgız'ın unuttu oyunları. Молодец. Rahmat ya, şunday. Kulak veriyorum onlar, cıl karamayla, jora olduruyoruz. Doğular kabul olsun Allah'ım. At özünüzün atınız mı? Bandittin balası dağı. Tahtı bandittin balası bilen. Tahtı Abdülkalık Balvan geldi. Futbolsun. Ana şunday olsun Kırgız'ın palvanları. Baskan yolumuzu sıylap, palvanlığınızı sıylap, jarım jolda jığılgan ekes, Sputnik'tin jigitleri, çıkan dulları, sizdi, jok top, atat kelin batadımanızdı, veriniz, 91 cemaati, Sputnik. Assalamu alaikum. Amin palvan. Vatanız kabul olsun. Kırgız'ın her bir palvanı sizdeymin özgey olsun. Жерге, elдің алдына ташта берin. Bu at жерden götürdüm. Şöyle bilçi. Vakit жерden mi, jaldan mı? Jaldan mı, жерden mi? Jaldan bolsa жерге taşta sorun sayabız. Elдің алдına taşta düşerge bak. Jaldan bolsa жерге taşta. Körmandардың kopuluna tol çıkıyor. Jaldan mı, жерden mi? Buraya karşılık vergen aldı. Yerden aldı. Yerden aldı, yerden. Soruncular жерden mi, jaldan mı? Aşırası ne? Son ekilerge aşırı 3000 alasın. Yeralı palvan. Ulan dostunun atı. Yamık teken atı. Götürülsün. 92'lerge mingizip 3000 soğum alasın. Mikrofon karap koy. Aldın tospa mikrofonun. Hareket kılgıla palvanlar, hareket kılgıla. Hareket kılavuz, kazalavuz, жерге düşmeyiz, tekilmeyiz. Çılgırına salmayız. Götürülüp çıksa 92'lerge mingizip 3000 alasın.
Kaynavatat Gökjallar, azamatlar. Bu vakti alışta Turgan balaga rahmat, Turgan artka rahmat. Uygu, udar. Bunday udarga tuzluk bergen atlarga rahmat. Toktan ekilerge mindirin 3000 tom alasın. Hareket kılgıla palbanlar. Dımıgıla, algırgıla. At çalıştı Karaçay. Oy. Ulat çalıştı görgündür. Bir aktan duruyla korkutular. Marat enkey üstündesin. Torpakın üstündesin Marat. Tekin salgıla den soluk. Palbanlar atas. Tekin salgıla. Öp köşkünüze koy bakılayın. Attım. Yemzegen attı kara şu yerde. Birinci roundda çıkkandayla gayret çalıştaklar. Mikrofonu karap koy umulmaytır. Mikrofonu kara umulmaytır жақсы. Hareket kılavuz, palvanlar hareket kılavuz. Kötörülüp çıksa, mingizip 3000 tom alasın. 3000 tom. Kötörülgen bolanı koldop, jölöp kayap, mınasa kılaylı palvandar. Sorun köp, sumkanın emi bülçet oyuldu. Akça köp akça. Oy balbal buzuk ettim. Kişine kaylat ben top buzuk etti. At ekene. Taza kırgız çıltı tokşay. Jokerdik oyun. Erenlerden er oyunu kökörü. Erendin tartı örtörü deyt. Azamatlar ay palvanlar algıla. Hareket kılgıla. Mikrofon işte aytat, karap koy. Bir ablet. Taza alasın. Alıp çıkıp mingizi 3000 alasın. Çuvak, kıntılı otasın hareket kıl. Jügöndü sal bala. Atın karma koy balvanın. Çıksa getip kılat karma karat. Yol kaptı ötü. Kötörülüp kaldık şöyle. Hareket kılavuz beken bol, palvan beken bol. Kımbat bir jağынан karmaptır. Bir jaktagı kim? Beken bol, palvan beken bol. Mingizi 3000 alasın. Beken bol. Kötörülüp kalgan eken. Bul hayradan le bakıtta beyin. Çok başka da okşayt. Çuvakta devam etsin. Tegerenip kaldı onu da atışat. Sıl kiyim sende jürüm. Çalga çıktı çalga. Mikrofonu gözde yayda.
Sputnik'ten 91'ler cemaatine rahmat jigitler. Rahmatыңарды айтып батаңарды бере тургула. Каттуу кетти. Бул кайрадан эле азизби? Ат экени. Бул чуркап келейт ау, же учуп келейт ау? Барпылык палван Рустам. Жетектеп келгени Элдос. Барпынын мырзаларында келген экен бүгүн кулак азыркы. Деңгизи баласын 3 миң. Заматчылар саз алдыбы? Таза болду жигиттер. Заматты сорун кут болсун энем. Барпынын палваны Рустам. Келеми бата тилекти бер аттыда тааныштыр. Спутник 91'lerге. Assalamualaikum. Kıyırdım kalanlar. Açar zengin olsun. 91'ler. Şimdi uyuşumda olup Kırgız'ın unuttuğunu öldürürler. Rahmat. Azamat. Bek attan gibi. Bunda vardım karışkır diye atmaya. Karışkırlığın kıldı karışkır Azamat'ın. Barpının balvanı Rüstem. Bege attın argımağı karışkır menen. Argen, Ağılber, Karamart'ın İlgülke. Pantera, Karamart'ın kavulan atında gelgeni. Çornuy Brilyan. Argen, İlgülke, İlgülke. Sen de ona kırdet yapsın Allah de. Vay bu da. Azale babana gel hele. O toylu. Canın yok şimdi mi? Allah'ım. Yere asaletim sözden ülkede. Eyvallah bakın. Niyet olarak konuşuyordu. Yüzler ardayında sarıl. Utkata devam olursun. Ama da öyle. Koymakınız. Sizle çalın. Hiç kaçan. Elden çıksan hayvansın деген сөз бар ғой, елме аталып елден çıksan hayvansın. Erkekке tanrı erkek aldı kolonlar. Onu iyi. Kolda pogla kuyarmanları var mı? Hargendin. Жалаваттын атынан барып достук командасында оюн көрсөтүп жүргөн мыкты жаш чыган палвандарыбыздын бири. Марат токтот. Жерге таштаган Марат. Ардыктуу сорунду Марат палван алып келди. Бата тилегин алайлы, сорун кут болсун. Assalamualaikum kawanlar. Güzel, kırmızı zaman büyükleri var ekan. Güzel su uyuşumda olup, bu maksatda kırmızı mutlu boyunlu baktır. Allah razı olsun. Ne niyeti, sana niyetini rezettiler. Şunu arazını vayım bölümde. Bekleyle bakımda oldu. Azamatsın palvan. 95'ler var mı? 95'ler kelgile kelip turgula. Bu Marat palvanды tanımagan adam жок чыгар көкбөрү дүйнөсүндө. Keçigirak kelgenlerдің дағы жоқтың ойы беріліп атыр. Қаншан жылқылар бұлар? 95'lere. Assalamualaikum. Бүгін құлаққа келген туғандар, мұқтыр. Şu 91 akalar mıқты деңгээлде улап өткөрүптүр. Şu жакшылыктар эч качан калбасын. Ушундай улуктардан көп болуп жүрөсүн. Ардайым бар болуңар ушу. Силерди көрүп сен тамамдайлар. Рахмат. Azamатçılar balvanların tımağları üzülmesin. Al gel. Alıp gelir. Çuvak balvan, varpılık. Çuvak balvan. Turat balvanın balası. Mikrofonla gel. Bir aka, geri öldü. Bir aka var. Bir var. Çuvakın özünü satsanatın. Nazımda satsanat okşay. Alman ver. Haydi Mesem Campaçlar Zamata. Attın ozun koy ver. Gel aga. Ala karmaga. Şunala der çuvak balvan. Varpılık balvan çuvagın bolup turgan uagın dep gelen bunu ben daim çarçavayım şu gözden. Ulayım ardayım bolup tur.
сыймыктанган уулдарынын бири Чубак Палуан. Болду. Палуан, сорун болсун. 90 спутник жамаатына бата бересин. Атына да өзү тааныштыра кетем. Күнгө бет туруп алайлы бияка. Микрофонду. Чок бияка. Чок. Эң бир калуу тилең ачып коюм. Ат мине алайын. Улам мен. Энд анча токой. Allah de kaç. Жерге элдин арасына. Neden karşı? Allah bir orta hareket. Şu ıntımağlar biten olsun. Ardayım şu. Yaxşılıkta, bilimlikte, oyla gülüp yürüstü. Allah bir nasip etsin. At lazımacının atı. Van dik degen atı. Azamatsın. İyilik. Kuşbak balvan eken. Şalkalap tegeren turup salıp ketti malades. Tazalık şu kulardan tazalık yürücü gitti. Kaç. Azim kulağım. Yer kulağımın kayıtmaz altında durmayı. Yere kalıp gel altın menen. Aşırı olasın taza olsun. Mikrofonla gelir. Kuşbak mikrofon kayda. Bu Blagoveşinka'daki yer kulağımın kayıtmaz altı ataktır. Beraka gel, mikrofonla gel. Mikrofonla gel. Beraka çık, aç beraka gel. Ben hoş geldin. Aç kan aç. Beraka. Elin arasından min git. Ya atsallar Türkler kalkanı. Topçak. Min. Topçak. Sıdıkacım karanlık, sıdıkacı. Şamşar. Şamşar gözün kullanı. Şamşar kalktak. Sorunun aldın mı Palvan? Kamera canında. Azamatsın konverti içindeki sorun kut olsun. Vatan tilekti bereyli. Attı da tanıştırayla. Assalamualaikum. Şu kadar Allah razı olsun. Çağırdayım şunu ıntıman hareket etmesin. Çağırdayım şunu ettin sizin tecrübe öyle. Mater kılamatı, avcaldın balası mı? Azamat, kayıtmaz. Çındırında kayıtmaz eken. Kayıtmay koydu ya bugüne. Kayıtmaz at menen ulağa şirip gelgen akışta gelip aldı. Sorun. Tamam, sorun kutlu olsun. Жақсылап болды. Бөдіміз жақсылап жауап кетелер. Амин. Черный бриллиант менен канчанчы жол келишиң? Экинчиси менен Азамат. Түштүбү? Түштү. Алайлык чалдын аты. Өзбекстанга каши алып кеткен ат. Иса Палван да келет. Бала турдойла аркая турулаты. Özünü sesçi bir. Koşa jigitleri var sorunlar alayım. Yokum yakarmış. Şuraşmaya uğuladı. Bundan 5000 so'm sorun sana. Buna şu cemaatga vatan tilekti veresin, kabul tilekti aytasın. Atçı da tanıştıra gidesin. Assalamu alaikum. Uzak жақындан келген меймандар, мына биздин городской инилерибиз мына ата салтын улап кыргыздын оюндарын кылып берип атат. Шуларга чоң рахмат. Мына өзгөчөлөнүп элге аш тартып, канчалык улагыбыздын
тарпын көтөргөн сайын палвандар аталганы кызыгат да. Элди ушундай оюнга тартып, аш тартып, элди сыйлаганыңар үчүн, палвандарды сыйлаганыңар үчүн чоң рахмат. Силердин үй бүлөңөрдөн да палвандар, алымдар, илимге кызмат кыла турган адамдар чыксын. Ишиңерге ийгилик, башыңардан бакыты кетпесин. Илайым силерди ушундай Кудай колдоп, элге ушундай жакшы оюндарды кылып берип жүрүшүңөрдү Алла таала насип эткен болсун. Обекен бирек суроо жооп кылайлы. Онол атты алайдан абадан сен алып Өзбекстанга киргиздиң. Кайта минип калдың? Айтып өтсөң ошо тууралуу. Бул атты туура 1.850 миңге биз алганбыз алайдан барып. Ана Кашей деген менин бир досум бар, чал досум, ошого алып берген элем. Аякта 2 жыл эптей албай, кайра өз пулунан мага берди. Азыр өзүм чабып атам. Кайра Өзбекстандан азыр үстүнө 5-10 миң доллар пайда берип кызыгып атышат. Эми буйрса көрөбүз мындан буян. Азаматсың балбан, азаматсың. Мынакей ушул ат. Ушул ат азыркы сөз болгон жогоруда сөз болуп кеткен ат. Бул Барпынын палваны. Өткөндө Сүйүнбай ажынын улагында акыркы кыргыз үйгө таштап алган. Сапар палван да келген экен. Токтото тур палван, токтото тур. Кара Ерлан. Качырма, кетирме. Сапар, наркетти көтөрө бер. Бер агынан тарт азыр. Жаппа салды. Жаппа салды. Айда, аттын өзүн кой бере. Палвандардын уругунан окшойт да камчы урганы бөлөкчө. Барпынын палваны Алайобамын баласы Айтылып Барес агай жаштарды өстүргөн досум. Сорун кут болсун. Калослук, бата дуа, атты тааныштырайлы. Ассаламу алейкум. Мына бүгүн 89 спутник балдар ынтымак өткөрүп атат 91-лер. Ынтымагылар эки дүйнө болсун. Дайыма ынтымак болуп улак өткөрүп жүрөбүз. Рахмат. Аттанышты. Атысман. Азаматсың. Азаматсың ийгилик палван. Кымбат. Бер айда кымбат, бер айда. Берди. Бер айда, болду. Ошер токтоп тур. Азыр, ошер токтоп. Бер айда кымбат, бер айда. Бер айда бер палван. 2 саат топ болду эле кымбат палван алган экен. Бер айда бери. Мен табашып алып жатам. Минут келген алып келбей. Жапаш, жаныңыздагы жапаш. Жерге таштады. Элдин алдына ташта, жапаш. Жапаш, элдин алдына ташта. Ноолага ашылмайынча сорун берилбейт ага. Не болду, түштүбү? Азыркы сорунду Аргендин Чорный бриллиант аты менен алып келген кымбат палванга сөз кезегин берели. Палван кел, батагуан калып айт. Эми мо азыр. Эми. Кайда өлкөлөр? Бактыбек канча? Чакан кашын кырат. Кимдики кандай кылат? Барыбыз такабыз. Барыбыз тугабыз. Болду. Азыр саял. Анын жерге алып келип койгула. Ат менен алып келип Атты танышты. Чорный бриллиант. Азамат. Кымбат азыр 1,5 саат топ болду. Не болду ошо жөнүндө айтчы. Жылбай турду. Aldık şu an joldaş götürdü. Niye? Kuşbak varlığı götürdü bir de. Çok çukurga düşüp kaldı. Yok tegizle gel. Çıkmayattım ne gelir. Şu bir cağı yırtıl kaldı. Bir cağı şu. İskelbetti de şimdi. Kamçın tırnı dedik. Taş taze oldu. Rahmat. Ага 93'te Fay teşilgende ruhsat boldu негизи камчы сапка. Тура эле илгертен келетін сап боюнча. Мен кызыкканым себеби чукурга түшүп калдуу дедим да. Бир 2 сааттай топ болуп калды да. Меники жимек. Жапашка ашырып бердим. Токтоп туруң, Эркин ака токтоп. Мына балага ашырып берип койгон мына. Мына балага. Сорун 93'lerin атынан болду. Сорун 93'lerin атынан. 5 миң сом. Жакында. Жакында. Jaknırak. Atın eline göre toplayın. 5.000 torunu
At mingizin. At veren verin. 5000 çok kula tazı. Campa çıkaralım bakalım. Batır kuvatar. At veren mingizin. Gelin. At veren mingizin. At veren mingizin. Gel bırak at mingizin. Otobüslerin atman. 5000 doğru. Geçsin. Oluyor. Hızlı çok kula. Ya başka ya? Evet, çırgal. Emanet şöyle kımbat bile kuşbakta surat taşla geçti. Bine. Tuş, doktor sen aptal bayı. Ulan dengeler. Tutturdular. Tutturdular. Ana palvan. Palvanla. Tümen. Hazır kıcı. Ya Nurbe'ye kaberin sesçi var. Yerkin palvan oldu. Telefon verin lan çap. 5000 sorun 93 matlan oldu. Sorun 5 dakika. Nefes al mikrofon. Sen ölsün. Tamam. Yapma salıver, olasın ne mi? 5 yıl dedir, koydu sayılar tuttum. Bırakın bana göre, aga kolunları var. Kaç saatte geldiniz? Torat'ta. Bayınızdı. Rahmat. Niyetlesinler Allah kabul kılsın ha. Elimizde tinçlik amacık bak. Samıştım. Kamaz degen atı menen kuşbak balvan. Altın taşladı şanım. Ha, kötü. Kaynadılar. Kaynadılar, yeni kaynadılar balvandan. Tarçıya kadar. Zalıklar ilkeli çuvak tutar kolunu gel. Çuvak tutar kolunu gel. Derken bu ağabey kalıpmaya çuvak talaşıyor. Zamatlara. Karunlar karışmasın bile yeniden çıkartmasın. Salık etti çuvak. 14 tegerek çuvak. Nazmacı kadar. Zamat çuvak. Tamam aldı şu çamatlara. Başına oldu. Başına oldu. Başına oldu. Başına oldu. Bize. Oldu. Gözün aldına haksızlık milletir var. Ulan din altı minen var be. Odan dışarıda. Ya zaman yerine düştü mü? Düştü mü? Düşmeye kaldık şoy. Düşmeye kaldık zamandır. Tutalaka yol get düşmeye kaldık şimdi. Düştü mü? Say abi. Düştü say. Gürgal ne oldu? Sayasın var mı? Gürgal. O Gürgal. Kıyarmanlar dön aldığında saraylı. Harkimin kıyarmanları uçulur. Güzel soru götürtmeyin.
Tıştır. Cerge taşta 3000 al tıştır. Yerge taşla 3000. Tıştır. Cerge taşta 3000 al. Tıştır. Cerge taşta 3000 al. Başta ben koyarım. Kıravaysın mı? Erkekçi ol. Tüsse sayayım mı başlanır? Tüsse. Cerge taşta bölgen tıştık balvan. Baka dua. Kutuptayız ya, kutuptayız. Su yok koy. 91'lerde. Basmadayım dostlarım. Unutmaktu valla dostlar. Koyma öyle. Kırgızstanımız tinç olsun. Elge dinge hizmetkan jakşası. Azamat palvan. Sen de tadı çağırırsın balvandan. Baştan erken aldı. Çok rahmet et. Yolumlar özü. Büyüğünlere güğümdü. Dostlardan ortalıkla. Yaşlarga. Büyüğüne. Ana oğluna. Şiballarga çok rahmet. Moskva'da geçti. Şiballarga çok rahmet. İstediğine iyilik. Hayatım olsun. Teşrif olsun ha. Oğlum Allah. Evet, tuğanlarla. Ağzırda camalarla. Kılagardan mı? Ötkütel. Değil mi? Ötkütenç. Erkin Palvan'ın maşinası var hatta tazdır tapşırığı azem olur. Ötketeyle akalar, ötketeyle havaylanızlar. Havaylanızlar. Ana palvan kana palvan. Baştan tutkan palvan. Yolda çıkıla kana palvan. Baka. Erkele tat karamarttık palvan erkin şergele tat dedi. Futbolsuna ga. Rahmat Allah. Maşına futbolsun azamatsız. Özünüzün atınızı aldınız mı? Kaynağınızın atında. Cana jeninizlikle öyle. Attı minin. Maşına minin öyle. Hemen abi söyle jakşını kalatla kılıp balların ortasına gelin. 91'ler bir aka. Sputnik 91 bugünkü günün jengüçüsü, çempiyonu. Akırkı sorundu taşta algan. Karamart Teşberek'ten Erkin Palvan. Aka bir patanızı verip gülüp. Katı katı sürer, erken aki katı katı sürer. Bekkenlerde çıkarım. Şu ballardan çok rahmet. Niye atacak kilo? Kaç kilo ne bu? El silahın tiplerini atıyoruz ya. Palvanlar sizlerge çok rahmat ha. İçinde kemçilikleri olsa kabul koysana. Birinci olup unutawız. Sizlerge rahmat. Öte son yine öte son. Rahmat ey. Sputnik. Bir dua ver koysun jigitlerge. Sorumluluk olsun ha. Ana 91'ler. Şu aytılan sözler vardı. Kol sürekli kol olsun. Vardı ortamlarda unutmasın. Allah kılam iman ki de tapkanarda baraka versin. Ardayım şunday. Birincilikte dost bol jüröşler. Nasıl olsun? Bulduğun ahiret dost olsun. Ederka Rusya'dan baldarga dağı. 80 kanca? Rusya'dan baldarga. Rusya'dan baldarga dağı. Şatlıklarına baraka olsun. Şol dostluğun öğretmesine özür versin. Yaşlıklar. Ardayım attın üstünde şunday. Birimlikte jürüyor bile valla. Şunday sorunlar çıkar, şunday olatlar çıkar. Bardınarga Allah kılam. Özü razı olsun. Bardınarga jakşılık, iman, hidayet. Jakşılıklar olsun ha. Palvan aka. Şu olan çok da koyacağım buna. Maşından demesin. Çok da. Seni palvan ha canım. Aka içine koşalım. Çok da.
aka, yok da. Aman aka. Kulüştü dokumenti götürün. Gel kol ver, gel aman aka. Tandirovkalar nesini abi? Gel aman aka. Gel kollarına koy. Rahmat sizde. Bardığınız iyilikle jetip жүрөөр эле. Rahmat. Erkin aka. Dokument kulüştörді götürüp koybaysızbı? Erkin aka. Dokument kulüştörді götürüp koyun, kulüş dokument. Ha, mınake. Futbolsuzlar. Aydan hem kesin hem minut. Minut Erkin aka. Signaldan bir verin hem. Erken. Tanirovkan çeçme. Garip. Wow. Durap koy baladın. Nazarga çalıyoruz. Atın aytın Erkin aka. Attın. At gittikile. Torat. Aydan hem maçtan futbolsun. Aydan. Ya bir nereden kayıt? Akırkı kutluktagan Joğul'da şagası. Palvan baldır. Ha, mingizi verip. Arkasına otur. Ha, Joldaş da mala gittim. Joldaş bir kasu. Çok akası. Jeni. Allah dese bırak ulak moşli oldu. Ulak öte kızık oldu. Bunday ulak kedeli olup da çındap. Fazla sonum oldular. Şandı udağı cürdü da. Ne deydi başını? Gazdı. Get, aydan açıkla joldu, açıkla. Get, Sputnik birimde iyi get. Haydi abi. Sputnik'tin 91-ci balları bergen ulaqda akırkı sorundu. Karamarttık. Номер üçün алғанбыз ол маçtan. Kaçta aldı demek algan. Erkin. 91'de. Şu 90'lığa ne niyet kılgan bolsa Allah taala bolsa ellerin duaların kabul bolsun. Raşada dostlarındağı alan şerde özüzdün Sputnik jamaatыбыз менен 12 поколенияда балдар келип сыйлашты, сорун сайышты. Ошо 90-89 ошо балдарга да рахмат, Алла разы болсун. Şu birbirimizni hürmet ушинтип сыйлашып жүрөр эле. Аллах таала баарыбызга ден соолук берсин. Ne niyet kılgan bolsa ошо Аллах таала жеткирген болсун. Azmat özünün atından bileyim. 5000 so'm Azmat. şu kadar bir rahmat razılık. Азамат өзүнүн атынан, досторунун атынан ушу жакшы ниет кылып жүргөн акча алып келип ушу өлкөлөрүн сыйлап Аллах таала кабыл кылган болсун. Азамат, жан кайда? Ушу не ниет менен берген болсоң, ошону Аллах таала берген болсун. Бардыгыбызга тынччылык, аманчылык, сый урмат болуп жүрөр эле. Gel Samat kana. Ay Samat kana. Ben soru sayfasında dost biz rahatsızlık ayıp koyuyorsun da. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kılgan ihsanыңар дарагаңардан кабыл этсин иншаллах. Ахиретиңерге жана а дүйнө бул дүйнөгө насип эткениң болсо Алла кааласа экидеги болсун. Я Аллахым кылган билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип кабыр азабынан тозок азабынан сактай көр. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatik. Ender bir berk oyna. Satırıyorum. Ulaq dilem. Amin. Şu sorun sayıp berген ağalarga, inilерге, жалпы эле Спутниктин жамаатына, поколенияларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллахым субхана ва таала бардыгыбыздын ынтымагыбызды бекемдесин. Бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте катташып, сыйлашып жүрө берели. Бардыңыздар келгениңерге рахмат. Ушу 91-лер, Спутник 91-лердин атаган улагы ушу бардык Спутниктин ынтымагы үчүн, Спутниктин биримдиги үчүн арналган. Анча-мынча эми кемчилик болсо кечирим сурайбыз. Sorun sayıp bergендерге чоң рахмат. Өтө сонун болду, таза болду улагы. Sonum oldu. Balası 91.